Da kajing angnut ban penrung ya kajing sotu, kajing syai halor kajing sniu, mat kajing syak penjon kalawai ba pernai. Tang namar kajing syak pengop hakibi jong drugs, kabala longru kawai na kajing yakun kaba pausyai, hakane kajuk kaba mentah. Man pelat iki samla, nakane kabi jong drugs, mat kajing di buat. Nakaliang Kariboy Welfare Organization, RBWO, kala syempat ya kabenta kaba kongsan, man pelong ya ka program ban pustu paiba, halor kini kajing sniu jong drugs, ya kabala pelong mentakasngi ha sning auditorium hall. Haswa bensedang ya kajing pustu paiba ka RBWO kala sangshwa da kajing yat paiba lengba kijing penpau ya kentin ki basong sbai ki bakit jingmut ban pensutu ya kini kijing sniu jong kabi na udrox lada ki kun samla kim kiarno naki ya kane karali la pelong ha sning ya kabala simenta nadu ki kena school kinong hikai kinong yalam ka RBWO bat kiru rangba ka than sning. Lai simenta hakane ka program ban pustu paiba jong ka RBWO ya kabala simkhiahi dauba ADG Kharbani kumu president uba Rocky Kela kumu vice president lambat kwe kinong ilam jong kani kaseng ya kajing penchai paiba halor ka phang jong kajing sniu na udrox ba kwe ki jing di buat lai simenta da kinong kren ki basempang ki balami khmat na katanat ki bor pulit Kariboy district katanat ka kot ka khya jong kani ka district ki kenhun seng balang bat kwe hakane ka program lasaki ya kajing don langru dau Dr. M. Mauri, District Medical Health Officer, ka Dr. Alisha Simli, Junior Specialist, uba PS Marwin, Officer in Charge ka Nompo Police Station, uba Marcus Martin, President ka HNYF Northern Region, lambat kiwi ki riurang ba, napo ka sning taun dorbar, bat kiwi nalor ki kena school, kinohikai bat ki kato kanengot ki kimi kikpa. Lasamru ki kusnam, Syaki nong job hakabai dei baka jingtho iki kinten ki basong sbai lengba ka jingyai ya karali ka bala pelong haswa jongane ka program ban ai ka jingtip jingnang maka jing percai halor ki jing sniu jong drugs bat kiwi ki jing di buan kini ki kena ki ba lalong adik how drugs kumba fi to ko ka skit pada ba ki kena ki kren ben yang ti Thomas Beck ula long kum te kum ta long kila kren la kren ben ken ko ti kalau kumba kap panginang kondem ki adik kamot ba kitu kinang kimtan su pakinwan pan imlang ka society nomor pagila sa kentan di batmu pada kille kin hablek tang paramaki barha caka waki kin nang dan ba of lip yaki bakin lain no tu bijingkerni hindre kinang ngam su adu benda poisa jingyam di nata kata kani ka skit ke bapi ka peni Buntli ki jingkren tu ka message kalawan idan kam ya ka love and care amtang ki kimi kipa ndrewat mangi iwei pe iweiru I dekat jong ini ka iblang salah kamar kebakentuk ki marjan marpa kumbaila keren I presiden jong ka RBWO mende iong ba ngaso kemen ngaingu kumblai ba kaing juga kam sim kata ini drops henry ngani tu evi ba kecing kerni kecing sniu jong drugs kam kata tang ya kaying jong ki marjan jong pi namar bi kum ba bilai kumno ba kitu ki bri ki penshoi ya kitu ki wei pede ki badangwan kemai school ani ki bawan kemai society jong ki bawan anak gendong le si ki wan sene te kimno ki wan perngat gitu nakarang le yu namar ba kitu ki bri ki ba kerni jong drugs ki dan kampan ban continue hak itu kejingkerni joki drugs bat kumbala batai yang tu bau drugs batang hendiat ru dari basyondor lagi ispat tengka bat pi yang tu hak terama kila batai ba me tawan ra pisang ramun ra pisang ngima isu ningkau tiki IA ndre undela kerni pede kisdak saban dawa ka pisa bat hadin yang tu sedang ban le kumba pi yang tu untuk sedang kejing tu sedang naik nak yang tungi ki polis dan itu film siapa barang-barang ni po sting kimpat dan kan kita kidan kijing kenra hidupan ki mensuaru tambah abang ibu din bunsin kamdat keempat tadi kebangi tip pada sang drugs henry menta pada hadin ngioso kijing kenra dukan ni po sting begini yo nakta jingjak jong ki mobile jingjak jong ki bun ki bagi wan report video jing satu sat tim mereka sini what source loru fina budi ni gitu
Hapor bagi investigate kes nilap baik ba idau jong kini kijing satu sa tim hakeleng dijaga kadai nak kadau jong ki drop adik nomor ba ki hap pan continue pan sustain ko cravings kamu sin makila kini dan baik itu kijing kumba fi tu Thomas kio kifti nomor ba kamet jong kadawa kamet jong kadawa ba don kam bandi tu drugs dia budon kam bandi unle nangono rupio pihak panthi yutu da kador kabaran bat lada udon kam panthi udon kam bantu haba ulas dan bantu nai kimi pa lagi along aware ba kikun joki gelas dan bantu gelas dan bantu bahano ekibek bisa joki ya kadrol bisa kang tara kibu ha tiu sedang bantu dai bide sedang bantu sana kimarjan marpa apa kimarjan marpa relatif lalu awal la le adakar bha yang kajimbu jingsat joki te kin sedang seban melitu pada naki dukaan sayau sha sindong ki joki te kum kini ki saja kini ki tem na kajim kini jumi drugs kita kini sniu ki bawan ra hak iblang salang lingba jumi drugs ba kumba filai mentan ba kumu uni drugs wan bandrum ha HGM jogi prio mde ba baru ki sedang ningkong no drugs kumto ningkong kumba fitip ki kena school jogi dan haman lagi ngaru ngade kena school bani baru ki kelai di senior jonga dia pulang jong school ni em po hostel hangti po school JNB yang beri dia high school bon hi nidhan bet kikna kiba start nata kiba tips ni dan lu kiba kham taka kiba kham long mentong lo kham long rough and tough kiba kwa be ban ni ba ngadai bolong kum tu bong tu sdum benda te kibun ki karakter kumta hakan jing jungi sisyan udai tang katu keskin re hakan real life situation ru kalau kumta ki school jungi ki dan bet ki ba khamtam amau ba par khoi de khamtam ki de ki backbenchers ki de ni bet priu ki ba class 2 ki ba long sdum hakan jing amet phak ru ba jing bun jum khat di ki de maki ki ban penjot ban influence yang giwe pada yang stiu nomor yang jingin ku positif kadang bet ka positif but negatif positivity but negativity haman na ka jingim jongi fin effect kadang bet kunta kahapan dulu kenang bangin la an appreciate ya ka positivity kahapan ka negativity kumangi dan kesni kami di kalau kunta hi jingim jongi ru kalau kunta kindal be jing sni wa jing ha tangwa kadai hangi pile iwe simen bangin jin ya ka jing bahar berkata sedang naik kata sedang naik jongi ka basic ka jaka ka balong ka ba sedang do nursery kadai hina ye kamdai school te tentu ye kimi pa ba kin sedang ye kini jingai ye khun joki bakin yalam betin ye amne tang haji por baki dak sedang banian jangan kita dulu akibat sedang banian itu kibut nanti dulu pek dasmak dulu ki alam itu ki ayat ki joki banialam ye ko joki kamput tang itu henry ngaken tu ya baru ki kimi pa ya fi ki balai balasan ba fin yalam yaki khun jongfi yaki men ba jongfi hadu bakin da he in samla kin rangba bakin da across kamtam yaka adolescent age namar ba ha jingpen jongi ni iba kade kini adolescent age hi kum mafi ki khna school kidang don menta ka adolescent age ha ka ba hapring jongka khalai snem try le se ru khat prasnem tenteng kala pan jalan du arbos dan ru kaba kijimut jengkat kidang syak yalam kemudian syak influence
dak ye ki ba fi mat ye ki ba fi I ga surrounding jong fi ti na ta tau ngaken tu ki ba he pasan makin yalam kum ba ki betin ye ki to for bidak sedang banian kum ta dan kam yalam ye ki hakum lu makin face haki life ki real life situation ki ba ke pertejungi ke imenta namar la ba shui untuk pinong bagi khun ni ke la he ki man ya ke pemon ti kamut ki khun jong pi kin long kum balong tu ki khun mentan ba fiong bagi ki khun ki batim si hayeng ren la ki la koi shabar kan dan be ke jing sha influence haka negativity kamut la kini na kaliam jong ki we ki bar karakter ki wan ha ki jong ki ban pisang pun shoye ki kat lu ki ba khlan bakin long kum tu karakter baning tong ba hadin ba ulas kila yalam ki kimi pa ulalapan ban tong out to the situation ke ba mu ulong adik mensua hadin ulawan na rehab center di tre su baca influence lagi de na tahu ba ki bahayeng sem ki bodin pe ki kumbala au tu ga skit benda ya ka training hang te po PTS how to drugs niyo jing pencai hang tu ba what ya kini kinong di ki users ke bagi au what yang kiru ila ban kem hang section jong ka new jong NDPS Act hang ban ila ban kem what ada niyo small amount tu rangiyo small amount tu ni hak ila ban kem yaki tamba ka season tolong tunjuk hi hak ba pi kum kiriu ban ba wala da pidan ka hok ba pin bat itibrio bale inu ki cognizable offense subsection jong samwa jong CRPC henry hak ba ile mang drugs pada kemudian pilapan bat you beriau untuk penting di polis bat ki polis dia ringkat bat ke jingdal jong ki gazetted officer kemudian DSP Shalor lani bat ki magistrate kin hab bandan ban search ya ke body jong tu kena pada ban haban yo ya na ka possession jong tu drugs nama lada pi kum kiri bat ba pila de klo hi ne po pla pila bo you ha po jong kami lakot influence in one insist no na position jong do tinggi pelaksu ban pri bang yo na remen jong tu beri bener kam namar ba ngi yo bala ai ti ngi dakan tong norba kabalong lesi bidang wasno ni kiseng samla ni kiseng long kemi ti kemot ke season belum long su na position jong tu kena ti kemot hapor bayat trial pokul kapin flop lo ya ke case namar ni hapan yo na ka position ni jong tu na kam yau tu drugs but ya kitu ginong diru kalau kumjuhi ni hapan yo ina position joki ti ke position kalau pa menakani ke jang ti pos atru ha ke bagi yo bat ya kina bat dilakukan di kulit ti tre sebelah bat sikis na kanawan kalau kita plus pakai small quantity nang tadu kali bagi yo position jong kadon pasno de shu na position jong na kiwa iyo datang tau bidon tam ban yo jentut balarapi nanti kena dan kita lai ngom ba lagi kuat mangin kerjat penpra ya ni drop sehaka snow kita joki kalau ki ni haban bundin ya kinong ya users ya kini badi ni haban make a list man snow joki kirang masno isnai kalis joki inu tak dibre bangila tip ide hidro adik sin pagla adik hidro adik kemot kidan kampet bakin yo kumbang wangi fi mende ba kidan kat ketuka 3 weeks joki bakin dan kampet yu drops kemot haba kidan kampet kemot larangi budi ni ki tip shalu kile menur water supply yo dai yo de ba adin bila bud din ni kata kemot ba kata kan kamkan shani awi tang lagi kulit namar apa belai ilau kaman bawar kanuna tinggidan kam bangin yetrailang polis bakti public namar bakani kamde tang ka isu jong ka crime imde benpet bakani isu tang jong ka criminal isu de social isu ka bakta yak imlang salang ka bakta man ka triwi amde bagi daw ba mene bangin kemen ba kayu dua kan lat kayu jong hiru kan nat lara gim te ai play ru ye pa warwen bede CI jo kan ko chairman jo ka association but khamta me yaki nohi kai na school but ki me ki pa ki bada thang me
Nagaling nga ngam dan experience kerja saya depan waktu bentar kam komsan kelomba Dr. Alisha in Safini ang may po projection po presentation katakan kamera pipiban sutu kam bahas mo ti nagaling nga masibwa ban ong ibi balay ba kini keseng ke khot yang ini bentar kapag komsan klepep makibat mengalu kapag komsan kelomba ni EJP ni je kam tam kini kena skul kabar bat kelomba ni don kam ye pi bale namar ba hakoi kasni dei mo phi ban yen aga jaka jonga dei mo phi ban shong tu CI hne ba ba dei mo phi iban long chairman dei mo phi ban long president de sen europea lada ikut nak ke jengim kom itu mana bak thoma dengan orang ini lebih asuri doktor lagi polis officer lagi orang pasno boleh nomor ba lembar jeng ya keliti ke babakla ikut nak ke jengim kita kena dikatakan dia mentang kesinga syuai di kendia ki point halo ka jinti secret ke jinti kia pat ke jing drop bale aku akan kerja kene namar ba matip pabon ki khna ki nga na ke jing secret tang namar ba kim tip ke ke jing stiu dalanga tikte kim la su konwen ki lani pa tena sikanam keren bon ki jing stiu na ke jing kya wat ke sarkar ntaru kapni ki an mo pher ki an gulu la bu wat ki officer ru ba ki ne ba kemi ki khna ko ki jing secret badla ban final ki kita nak an ta but they will I secret ye chuna ko phong uniform they will dia idong di secret to kim they will I ye ki chuna ko phong uniform kejing tu jo sarkar kare ko ha de na chka ba dong di ne ko sosi galong ba bon ki chuna ki gala di secret tang na ka dau ba kishu yama tenen ko ki kasimo kim te de kim ti kishu di te ye kejing di ki tekten ki ba sorang ba dapat pas secret ya hati sorang ba lene kapag kirang ba apa ada bikli bare bini secret kinang ba ni relieve your tension so kya clear and so tension relieve the secret scientifically kila proof ba kata kamdai kamdan jiman toy na kejing di secret Hadai ke bakam sang sering berkesip bak kedan kejing sniu bak nak kejing di secret. Kema kibun kijing pang kiba penlong yang bak kejing di secret. Hadai nak orang pi tang kwe kejing pang. Bat kata kedai bak kejing di secret kedai ke number 1 cause of lung cancer. Number 1 cause of lung cancer. Kedai ke cancer meningkong. Sebab penong yang kansa kali ke Jepang ke Jimlin ke Paningkong sebab penong yang ke Jepang lang kansa je Victor. Tihenre ke Jimti secret pak kamonra yang ke Jepang marma di dan kibri di secret system alsnem license room lele dai kan poi ke puar ba di khatsan alhon ne arsan system hakata ke puar ba pila dak so system pila arang ba hakata ke puar ne se ke Jepang kanwan dia akan sepoi ke puas kan babiru kan mentua isu mo nama boleh kejing di secret boleh ngom ke kos yang lang kanser nama kejing di secret PD yang terdam di cenderung cepotor te kini kita suki kisah kelalong kumba kela yong kumba long kumba thang ke terdam ding yang dia adu bahkan de yong kalau hangsa hi ke rupong tidak terkadau Higi kena bidang la ban kela yang kirang ba dengan nang la banong kesong hagi dai yang kena hi pi bidang la lada dan nabi ba dang ban di secret bidang la ban ngel no menta ko sup ha ban ngel dai dala kini ke ha so ni dan kami pi ke ma wa pi ha biang mo pi go ke si ha ti te lada pi ya bakla ko mo ke nam ke ba ha te ju per kom ru na kalian ke jinggi kya Niti bah kejing dikiat kelak kenrai hadu kata. Hiru bidang bahayim, ngaru madan ki bahayim.
kibatang sau busan senem kilayap sau busan kilayap kum ong pi kong ne ba habit tep penban ke pimi ki khun kejing sisa balingin buri kejing sisa keja kota ngaru ai ko semua wi tumen bohong kota aka jaga balik tep penga yu ni persa habit tep penga kecu kalau ni kata mula ban buri kejing sisa ti le ngano wi ki kena request bi ba what bi lamta ka no kejing kerni kedan kejing start. There is always a beginning. Lamda wisdom kanunda. Di hakalian secret kekia ke udrok undang dai bantan kejing start. Kanundai bantan kejing start. Namara kejilong kena lebih kedan ke temptation. Jadi adventure mind. Wah bertip kanong kumnu mo dekan mau. Kini kejing start. Kini lai kali berdai bantan kejing start. Tapi lasang ngimtip kala banjayu. Tiada nak tahu. Himdei panstang yakini te namar bale ngahi ladi me thu eki ba ye kibriye kibla kirni hi banti kya namju ajisha na sosan eki namju dom ju eki namale na tip ngala experience kibriye utan baki kwa ban hi no men singi nei men ngi kerja kaya lami jaga hi kya te na tahu ban pen ki dalam kerni dalam ngop ne ka bah hoi kini ki rehabilitation center kita ki sebagai long successful ne omboro tena da daw ai ke bazat kam kolong ye ki khna ye phi kam tam ki badal long talawe jo ka jet re kalawe jo gari boy kalawe jo ka state perhat bahaya kini film de ban sedang ni kini jiksniu ban lain de kini ko ong tu kinong kerja sikit betam bagi dia menwa ki perlok ki babah kian lagi perlok ki besniu ngasos ne ye pi im ha kani generation aga por jongi ni bla ye ni rega por jong ni mata ki sniu ko ker sound dong man phai se ka dia ko jing sniu phai se ko man ko jing sniu phai se khma se din ko jing sniu te nga su thu ko de na trai ni kinong hikai ki me ki pa ki dei ban yara e ki khol kidai menyerap namar kita na ketingim ke ba wah ketingim joki te sesi na kerpa je ke request di ba kenma gini pian ba kidai ban sedang ye kini kijing sdio lara bistang ke wat dong ngimla ban batai kerja yu buon hi ngop ha kijing sedang di drop lagi dia kijing batai drop de ulu kerja dawai ubalada ngidi mo wan lam yang tak disuper haka jimut jipekat haka jingsno kejongi haka rukom kran rukom kana rukom ya rukom yang kejongi di kata mereka jimbatai lingkot babon ki accept mo di dan pun cek ki drop semua fit in there tak haka ni sikit ki bagi kena jongi kila le bahar ni kala semua tenak ban yo iba ni dan katu buat ki ting shop ki puran ki ba the dream shop petsupu penshai ring bagi ni drama ki jongi dia ki drugs ki ba khamlong kenrai ki bagi ki long kita ki bagi le e mane ka jindi secret berhenti ketin